У калекцыі Владимира Губенкі больш за 400 малюнкаў. Работы ахопліваюць перыяд з 1940 года, калі ён упершыню прыехаў у горад над Бугам да першых пасляваенных гадоў. Кожны малюнак – гэта вобраз мінулага Брэста з яго жыхарамі і патаемнымі гісторыямі. Это воспоминания не только мои, это воспоминания моих друзей, их родителей. Это очень много были причастны мимолетными своими воспоминаниями к темам тех рисунков, которых я использовал для своих графических работ. Як кажа Владимир, моладзь, на жаль, усё менш ведае мінулае горада, у якім жыве. Але ж Брэст не проста горад з бясконца багатай гісторыяй, але і асобны свет са сваёй культурай і традыцыямі. Каждый, кто появляется на этот свет, он считает, что то, что он увидел, это было так и всегда. А без знания прошлого города нельзя оценить его настоящее, тем более беречь его будущее. Як раней выглядалі паркі і будынкі, якія архітэктурныя славутасці раней знаходзіліся на добра вядомых нам вуліцах. Адказы на гэтыя пытанні ў дзіўных малюнках Владимира Миколаевича, якія з дакументальнай дакладнасцю адкрываюць патаемныя куткі Брэста. Его рисунки – уникальная возможность наряду с фотографиями для кого-то вспомнить, а для большинства из нас узнать, как выглядел Брест в 30-е и 50-е годы прошлого века. На рисунках события, люди, реальная история и повседневная жизнь, все, чем жил город в то время. Павандраваць па дарогах мінулага Брэста скрозь творчыя работы Владимира Губенкі ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Пушкіна можна да 13 сакавіка. Уладзіслаў Шарэйка, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».